Kejingdan kiba yap na kejingja betai bom dynamite hakram doyong gabla jam haka santarik urumpang araja arpun rio hatangsku East Giant Hills District kala poi syaka laipo ngut hadin ba lai ngut kiba syak sumar na kejing mensau kila yap no haka kendai tarik urumpang araja arpun rio. Uraju tamang lai pusau senam karta ubala syak sumar han nigrims ula yap no haka janmit jong kendai tarik urumpang araja arpun rio kat ba ar ngut kide kiba syak sumar hasil char Medical College and Hospital ke Jela Assam. Kumban syukuro bagajing say yakimet yap hakasngi bajia kajing batai kadai kat prangut nangta prangut hakasngi kababot lem uwe ubayap hanigrams kabalong baro arpo nyungut. Hakawai pat kalyang hakajing kenra ki pulet bat kibor penyat district ke East Giant Hills kalawan ra kajing yok kurup rio metric ton udaw yong bean na lom cermet cham-cham shipo metric ton narot surak hajan cham-cham bat mukhayalong ar metric ton narot surak mutong sya mukhayalong bat arpo metric ton na penthor sale. Kumjo ru la penjat penpra yaki camp basna ki nong belati daw yong bean haki jaka baper. Kibor penyat district ke East Giant Hills kila register FIR haka jingya day bat ki kam ti daw yong bean bat kajing toket yaki badon kti haka ni kam kidang ya chakman. Sho kibor penyat district ke East Giant Hills kila pentip ba ke Pisa ar pusau lak la IT syaki long ying jong ki prangut ki bala yap na kete jingja betai bom dynamite hatang school. Laong ba kajing siu bat Ïarap Pisa kan day halor kajing pensisya yaki kot kisla da ki bahayeng. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya